bari munongo izina no Valentine Muheza aka Kachaina aba TV West kanda kumanyisa cyumwe nkati turi muri Salaam kandi turiaha aiba kweta Julius Nyerere International Convention Center ayituine umukoro kandi ogugwa the Global Alliance to End HIV in Children ninga kureba ngo by 2030 twabasa kuba twahirize cumwe wanasiza cumwe hata chine mu ntara kubasa kwa narwo nazarwa n'akakooko ka siriimu kandi no mu ntara abakini abe natunga ubujanja bwo kumara ataro bari azona n'indi byone kwasa kucinjira kutunga ubujanja so hati urwo rukiko rutoroho ebigenderwa byaru kuriya ngo icyo cyaza kubaho ninga kuza kugira ngo by 2030 ninge kumibira makunyashaka habe hata chine mu ntara kuzarwa n'akakooko ka siriimu nimwombine gukorwa no kureba ngo umukazi wena naza antenento yagirenda atandikeho antenento agumize mpaka azire kandi yaza kuzara buri mukazi wena tushaba kozara umwirwaro then wazara umwirwaro nikimanyisa ki umukazi ko kuza antenento nikimanyisa ngo yakuba inakakooko ka siriimu abashaho mbafayo kureba ngo umwana wayine tiyakatunga nano kuzara umukazi yabaye nakakooko akazara umwirwaro abashaho mbafayo kureba ngo akakooko tukaraga umukazi kakaza aha mwana we then nane kintu kureba ngo buri mwana we nariko bazirwo reda kine yabasa kuba natunga ubujanja biso ibyo nibyo tukushaba abanyarwanda ko basa kuba tukora umukorogu because bitebekanise ngo UNAIDS kandi na World Health Organization UNICEF are the leaders of tomorrow. Children are the fathers and mothers of tomorrow. They can't speak by themselves. We have to speak for them. So this gathering and all the declarations that will come